Pozdrav dragi ljudi, evo nas i u nastavku serije videa o kvaliteti jajne stanice i što vam ja kao nutricionistica o tome mogu reći, koji savjet dati. Krenuli smo sa upoznavanjem menstrualnog ciklusa i sa tehnikama praćenja menstrualnog ciklusa po fazama praćenja ovulacije primarno, kako biste znali uopće tempirati i dobro upoznati svoje tijelo. A sada nastavljamo sa upoznavanjem tijela na način da osluhnete što to vašem tijelu ne treba, odnosno što mu škodi i na koji način mu škodi. Naime, mi se danas nalazimo u izrazito visoko onečišćenom i visoko oksidativnom stresnom okolišu. Od hrane koju unosimo, vode koju pijemo, misli, emocija kojima se na neki način hranimo, do toga što u zraku udišemo i što sve stavljamo na našu kožu kroz različite preparate i proizvode za njegu. Ono o čemu danas želim razgovarati je što sve bi trebalo izbaciti, odnosno oko čega sve bi trebalo povesti računa i provjeriti da li stvarno nam to treba, postati na neki način svjesni koje štetne tvari na koji način unosimo kroz naš organizam. Evo, nadam se da ovo je onako inače tema gdje se ljudi pa ne uplaše, ali postave onako zabrinuto pitanje: u redu, ali toliko toga je nabrojano, što mi je sad činiti, pa mislim, živim u svijetu u kakvom živim, šta sad da radim, jel? Ja ću navesti par stvari, odnosno navešću sve što smatram da je relevantno za reproduktivno zdravlje i općenito zdravlje, ali isto tako ću navesti i na to se onda nadovezati u nastavku, u trećem dijelu ove serije, kako u principu što možemo napraviti da si olakšamo i da učinak tog našeg visokooksidativnog života i okruženja umanjimo. Odnosno da umanjimo njegovu štetu na naše zdravlje i na funkciju reprodukcije. Krenut ću od nečeg što će vam većini u startu biti omražena tema, odnosno moguće je da vam se već zbog prve točke neću svidjeti, ali molim vas, nemojte ugasiti video, poslušajte do kraja. Prva stvar je pušenje. Znam često reći klijentima da je pušenje veći ograničavajući faktor u dolasku do bebe i ostvarenju reproduktivnog zdravlja i od godina i od nekih postavljenih dijagnoza i od stresa u smislu mentalnog stresa na naše tijelo. Sad znamo koliko je mentalni taj i emocionalni stres veliko breme za naše tijelo i reproduktivni sustav, ali onda još morate shvatiti koliko dodatno je to pušenje opterećenje za naš organizam, za naše jajnike, za naše testise, dakle sve ono što nam je potrebno da složimo taj genetski materijal u obliku novog fetusa, ploda, novog djetešca. Pušenje, bilo aktivno, bilo pasivno, što znači da vi možda nužno ne pušite, ali partner puši ili partnerica, obitelj s kojom živite puši, ili se krećete često u krugu prijatelja i jednostavno se zabavljate i opuštate u prostorima koji su zadimljeni, u kojima se puši. Voljela bih vam skrenuti pozornost da je to definitivno ogroman faktor koji doprinosi lošijoj kvaliteti vaših jajnih stanica i vašeg genetskog materijala unutar spolnih stanica, bile to samo jajne ili kod muškaraca spermiji. Znači, nepobitno je i neupitno da sastojci iz cigareta i sastojci koje udišemo iz dima cigareta kroz pasivno pušenje definitivno narušavaju naše ukupno zdravlje, doprinose tom oksidativnom stresu, što znači da nam treba više antioksidanasa, pa ćemo o tome pričati u trećem nastavku.
no definitivno je činjenica neupitna i nepobitna da pušenje škodi našem zdravlju, a ako škodi zdravlju ukupno, onda definitivno, vjerujte mi, škodi i reproduktivnom zdravlju. Tako da je za sve vas koji ste na putu do bebe, koji želite bebu, bilo prirodnim putem, bilo kroz IVF postupke, vrlo je bitno da sjednete sami sa sobom i odlučite u kojem trenutku i kako ćete prestati pušiti i prestati boraviti u zadimljenim prostorima. Ne znam koliko znate, ali duhan je poput konoplje, to su biljke koje imaju veliku moć povući iz tla teške metale i pesticide. Na taj način oni čiste tlo. Ali ako takav duhan mi onda palimo i udišemo, ti produkti sagorijevanja te cigarete su definitivno nešto što nam škodi i na taj način unosimo dodatno teške metale i neke druge spojeve koji se onda ili ponašaju kao endokrini disruptori ili su jednostavno oksidativni stres po stanicu, pa ju na taj način oštećuju ako nema dovoljno antioksidanasa i slično. Spomenula sam teške metale, pa eto da sa njima nastavim. Gdje još osim u cigaretama mogu biti teški metali? Mogu biti u hrani. Česti, ja ću sad navesti par primjera, velike ribe poput tune, pogotovo konzervirana tuna, nije nešto što bih ja osobno preporučila klijentima koje savjetujem. Riža često zna biti, tuna zna biti opterećena i vrlo često je opterećena i zagađena živom. Riža često zna biti opterećena arsenom. Isto tako i rižini napici, sve ono što je koncentrirano, zobeni napici. Gledajte da je to iz biološke organske proizvodnje, koliko god je to moguće. A ako ste u mogućnosti, odnesite u laboratoriji i na testiranje. Pogotovo ako konzumirate takvih namirnica u velikoj količini. Nadalje, voda nam zna biti zagađena, pogotovo ako živimo u velikim metropolama, u velikim gradovima i onda je tu i voda često problem, zagađena, ima ostataka kojekakvih pesticida. Sve se to filtrira, naravno svi čine što je maksimalno moguće da voda nam bude što je čišća moguće, no znamo da je to daleko od one kvalitetne izvorske vode za kakvu smo stvoreni. Osim, kad sam već eto spomenula gradove, nije pitanje niti samo teških metala u vodi, nego se postavlja i pitanje ostalih takozvanih pah spojeva, spojeva koji su prisutni u smogu, u zraku koji je onečišćen jednostavno ispušnim plinovima iz prometa. I ljudi koji borave u velikim gradovima, u velikim prometnim čvorištima, industrijskim zonama, evo svjedočimo koliko su neki veliki gradovi u regiji u posljednjih par mjeseci bili zagađeni. Vrlo je bitno da ljudi koji putuju do bebe, ukoliko nemaju neku jasnu dijagnozu ili uzrok neplodnosti, potrebno je da razmislite i o ovim stvarima koliko ste izloženi tim onečišćivačima. Dakle, što je moguće češće ako živite u takvom velikom gradu, izaći, disati svježi zrak, otići uz more, boraviti u šumi, nađite zelene oaze u gradu pa boravite tamo i tako dalje. Nadalje, spomenula sam da osim tog udaha i osim što možemo unositi onečišćivače na usta, dakle hranom ili kroz cigarete što smo ih spomenuli, isto tako možemo unijeti i kroz kožu. Sada nam evo dolazi ljeto i svi smo se, nadam se, već upremili kremama za sunčanje, no moram reći da su kreme za sunčanje jedan vrlo dvosjekli mač u današnje vrijeme. Potrebno je biti vrlo mudar i pažljivo zapravo birati proizvode, čitati na deklaraciji da oni ne sadrže parabene, da ne sadrže
različite kemijske filtere ili mineralne filtere u veličini nanočestica, što osobno ne smatram i podaci pokazuju da to nije nužno najbolji izbor. Dakle, odaberite kreme za sunčanje i isto tako ostalu kozmetiku za njegu kože i proizvode, klasične kozmetičke proizvode od šampona za kosu, mlijeka za tijelo, gela za tuširanje. Otvorite i okrenite taj proizvod, pogledajte što se unutra nalazi. Ima nebrojeno puno aplikacija. Jedna je, na primjer, Code Check, gdje možete skenirati kod proizvoda i onda će vam aplikacija izbaciti koliko je taj proizvod zapravo korektan što se tiče njege tijela, ali i kakav je u odnosu na onečišćavanje okoliša, prirode. Što se pesticida i herbicida tiče, ostataka lijekova i ostataka hormona koji su u hrani, samo da se još kratko vratimo na hranu. Životinjska hrana je utoliko u lošijem položaju zato što te životinje jedu biljke. Ako su biljke špricane određenim pesticidima, određenim kemijskim tvarima, herbicidima, onda će ta životinja već akumulirati svojim životom i metabolizmom određene ostatke tih pesticida ili njihove metabolite, a onda ćemo još tu životinju uzgajati uz određene lijekove, uz određene hormone, kao što je to vrlo prisutno u komercijalnom uzgoju, gdje je poželjno samo da životinja što brže naraste do određene mase koja se može prodati. Tako da možda bi zgodno rješenje bilo unos životinskih proizvoda malo smanjiti, povećati unos biljnih proizvoda, a fokus staviti na to da biljni proizvodi budu organskog podrijetla, dakle biološki, ekološki uzgoj. Sad su ti certifikati, te bio, eko, organik, od zemlje do zemlje i ima malčice, u načelu isti, ali malčice različiti i ima jako puno marketinških trikova, pa na to pazite. Ukoliko samo piše bio u nazivu ili opisu proizvoda, to ne znači nužno da je to organski proizvedeno. Morate tražiti one oznakice biocertifikacije i ekocertifikacije. Tako da na to obratite pozornost i tako si recimo možete pomoći što se hrane tiče. Eto ga. Naravno da možete obratiti pozornost i na lijekove, i u lijekovima i u nekim cjepivima ima isto tako sastojaka koje ne bismo nužno željeli, ne nužno u svim cjepivima i ne nužno na tržištima svih zemalja, ali eto, kako me slušate vjerojatno iz različitih dijelova svijeta, obratite pozornost, informirajte se kako je kod vas i kao što ćete razmišljati o tome da iz kreme ne unosite parabene ili da iz deodoranta ne unosite i ne mažete si pod pazuh rolon koji sadrži ili sprej koji sadrži aluminij, tako isto ćete gledati da ne koristite, na primjer, klorelu koja je onečišćena aluminijom ili neki lijek ili cjepivo koje sadrži aluminij. Tako da, eto, imali smo i aktualnih tema, svašta sam vam nešto rekla, veselim se vašim komentarima, a u sljedećem nastavku pričamo o tome što možemo učiniti hranom barem, da povećamo kvalitetu jajnih stanica i umanjimo učinak ovih štetnih faktora. Hvala vam. I kao što rekoh, veselim se komentarima.